Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndolibuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Mutsiko wa muhumbulo u ya ita uri dziṅwe sele dza maluvhi dzi balelwe u shuma zwavhuḓi. Vhorasaintsi vho wana uri tshaka mbili dza sele, dzi neuroni na microglia, dzi a shanduka kushumele kha vhathu vhane muhumbulo wavho wo tsikeledzea lwa tshifhinga tshilapfu. U ya nga vhorasaintsi, mawanwa avho a ḓo vula minango miswa ya mveledziso ya dzilafho. Tsedzuluso yo gandiswa kha Nature Genetics. Kha bambiri ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Nature Food, vhasedzulusi vha ri ṱhahelelo ya mavu a ndimo na u sa vha hone ha nḓisedzo ya maḓi zwi amba uri vhunzhi ha mashango a Afrika a ḓo kundelwa u lwa na nḓala. Tsedzuluso yapo yo sumbedza uri masiandoitwa ndi ya uri hu ḓo vha na u gonya ha vhushayi ha pfushi dza ndeme dzi fanaho na ayoni, calcium na zinki. Ngudo yo rangwaho phanḓa nga Shandong University yo ḓisendeka nga data u bva kha dzangano la zwiḽiwa na vhulimi, Food and Agriculture Organization, FAO, na dzangano la mutakalo la ḽifhasi, World Health Organization, WHO. A ho guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro za 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belzran Brands I hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belzran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.